Maya po oras labod Kapampangan. Pisyal lang kayong bunso Kenny, king Anaheim niya, Kenny kung gagawang video ngayon eh. Iting kaya katamong kadwandalan at 38 tagalugan video. Pag-umpisan ko na, ulin nakalarimag mo ni Kala nga mano kaya ning video tangay ni. Imumunang dili, iba't siya kang Alver Carpio Pingol. Pati nga manong dindam na kanu, may kurot. Tagalugan niya yan. Ing katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, may kandut. Pinaman na eh. Yung tutuki, kumbaga, katagalog na rin kumbaga, yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, nung wari. At iti, munikala na yung Nong Sanchez. Yung tutuki naman, yung migmunikala, deng vida local. At tatandaan nyo parang vida local. Yan nga tama kayong papalol video ngayon eh. Kanyan man, yung amano ka nung dindamda, sahod. Katagalog na rin sahod, Yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, sweldo, upa, o kaya salud. Yung alwa, salud yung gagamitan da yan eh. Yung kapat niya namang katagalog, gaya-gaya. Yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, mapakyapos. At ini, iba't na yung Enrico Malyari. Yung dindam na naman kanong Mark Anthony Guanzon, may patela sa bunot niya, sa bunot. Tagaluan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, yung ginot. Yung tutuki, ikit niya kanong Crizia Chu, Tranquilino, kayang meto nga jeep. Yung makakanaka, pinaghirapan. Pinaghirapan, leko jam witang H. Tagalog ito, pinaghirapan, Yung katulid ng mas manayon kayang Kapampangan, pagkasakitan. At yung taulindili, yung migmunikala, Mike Pangilinan. Pa nagkasin yung mana kong dindam na, makapamewang. Wapi naman yung makapamewang, tagalugan niya, Yung mas manayon ng katulid kayang Kapampangan, makapaniking. Ito mo, patse Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Manong patse para-pareho tang Kapampangan, may panagalog tamo. Tingkaya katamong anak, tingkaya katamong apo, tala sa panagalugan, pangapampanganan tala. Ipasa tayong kaya katamong amanong Sisman Karela. Banting upayang akagisingan da yung karelang panga Kapampangan. Dakala salamat, Luid Tamungan.